Ассаламу алейкум, ЮА Қырым телеканалында қаберлер жанлы яйында. Студияда Фериде Сейдаметова чалыша. Келініз қаберлерімізге кечейік. Сияси мабусының анасы полицияға чағырылды. Владимир Бағлықның сағлық вазиетінде музбет дөнішмелер. Сүргінлік шатлары ақында онлайн-музей. Сияси мабус Сервер Мустафаевның анасы Бақчысарайның Ижғалжы полициясына чағырылды. Себебі қадының оғлына дестек өстермек үшін кечірілген бұрышай кішілік пикет. Бұл ақта Қырым бұрдымлегі хабер етмекте. Қатырлатам, Венера Мустафаева оғлына дестек өстермек үшін сентябрның 15-інде Ижғал етілген Бақчысарайда бір кішілік пикетке чықты. Қадын пикет вақтына жәмеде құнышмалар Джинаил Дегил оғлымны қайтарыныз языла плакат açtı. Böyle şekilde oğlu Server ve başka Kırım Tatarlarının apiste atılmalarına dikkat geçmeye istedi. Sentyabrın 16'sında Rostov-na-Donu şehrinin Arbi Mahkemesi 2. Baqçısaray grupasına hüküm çıkardı. Onlar arasında Server Mustafaev de var. Onu 14 yılga azatlıkka mahrum ettiler. Қырым Ижғали ки Джан Женкнің дерсі сенмегені білдіре. Бұл ақта Украина президенті Володимир Зеленский бірлешме миллетлер тәшкілятының 75 жылығына бағышланған видео мұражаттай айтты. Оның сөзлеріне көре, шымды анги 75 жылы велсі кебе ағыр алда о диктатура инсан ақлары бозылуының бедженкнен толы. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. Сабық сияси мабус аляда қастаханеде. 18 сентябрде көтекледілер. Екімлер тедавиленгеніні көрелер. Бұл ақта халық депутаты Ирина Геращенко хаберете. Пациент тедавилене. Бүгін томография кечірділер. Ескі 40 ерлері көріне. Тедавиленмеге девам ете, деп хаберете доктор. Қатырлатам, сентябрның 8-інде балықны геже меркездегі гидропаркта ағыр алда таптылар. Полис жинайетчіні яқаланды. Ижғал етілген Қырымда да 81 яны ковид хастасы бар. 4 инсан иляк олды. Бұл ақта Ижғалжы кемиет хабер ете. Умумен пандемия башындан Ижғал ет алтындаки ярамадада 3809 инсан ковид-19-қа ауырады. Елі бірі иляк олды. Бүгінгі күн ішінде COVID-19-нен яны қасталанғанларының sayısı 2884 insandan ibarettir. 59 insan iляк oldu. Ve bu nevbeteki anti-rekord. Bu haqta Sağlık Saqlaf Naziri Maksim Stepanov bildirdi. En çok Kharkiv, Ternopol, Lviv, Kyiv vilayetlerinden var. Bunun beraber Odessa. Umumen alganda pandemiya başından 181 Ukrayna vatandaşına COVID-19 deydi. Питання зараз до організаторів цих свят, до місцевої влади, наскільки я розумію. А вам просто не дає спокою, що ви не знаходитеся в своєрідних лідерах по кількості захворюваних на кожного дня, те, що оголошується Міністерством охорони здоров'я. Вибачте, це просто треш якийсь, те, що ви робите. По-іншому, в мене просто нема іншого слова, коли я побачив всі світлини з проведення цієї події. Қырымнен мемория сынырда озына Украиналы оларақ танытырмақ тырышқан Русия ватандашы яқаланды. Бұл ақта Девлет сыныр қызметі қабер етті. Чонгар күріш чықыш ноқтасында қадын 10 олмаған Украина паспортынан келген. Оның янында Рус паспорты бар еді. Қадын Қырымға қанунсыз келгенде екен. Шымды есе Украиналы 3 ел қадар кірмеге ясақ.
Тамырлар бу сургунлыкны кечкендер аққында тарихи музей. Мында бірі сургунлык аққында шатлардан білмеге ола. Тешкелятчылар генчлерні бу лейхаға қатылмаға чағыралар. Тамырларының мақсадлары, вепланлары аққында Ирина Сорока білді. Я закликаю вас, записуйте свідоцтво тих, хто пережив ці жахливі часи депортації. Тамырлар лейхасында 2 yıldan beri mevcut. Multimedya platformanın maqsada surgunluk hikayelerini toplamaqtır. Leyha gelecek nesiller öz tarixini bilsin ve unutmasın dep yapılgan. Leyha muallifi Alim Aliyev'nin atxanına göre bu onlayn platforma tarixçilar, tadqiqatçılar ve siyasatçılarga de yardım edebilir. Створити такий онлайн-музей, онлайн-архів, oral history це англійською називається, а українською це усних історій свідків депортації, жертв депортації, які сьогодні живі, які пам'ятають цю трагедію. Leyha muariri Mavile Halil deyki Kırım Tatar surgunluğunun online hikayeler muzeyi bu öz tarixini unutmamak için yaxşı bir fırsattır. Ми вирішили зробити такий ресурс, де можна буде зібрати ці історії в одному місці. І так виник проект Тамырлар. Sürgünlükten son 75 yıl geçti. Gençler yaş nesilket kete halkın tarixini unuta. Şu vakayalarının şartlarına ise yok kula, deyip aytam Mavile Halil. І мало залишилося тих, хто справді пам'ятає ці події більш детально і може розказати, як проходила сама депортація. Leyha muallifi Alim Aliyev'nin kaydetkenine göre online platformanın maksadı oldukça çok gençini celp etmektir. Які можуть брати свої гаджети, мобільні телефони, планшети, приходити до своїх батьків чи бабусів, дідусів і за нашим опитувальником ставити питання. Hikayelerinin yazıp almak için mualiflerinin talinatnamesini kullanmak gerek. Bu tarihçilerinin yardımının hazırlanған suallerge cevap vermek ve videonu telefon vasıtasıyla nasıl edip doğru çıkarmak. Bu suallerini tuğanlarımızga koya bilesiniz. Kolay olsun deyip suallerini Ukrayn ve Rus dillerinde yazdılar. Sualler arasında sürgünlük hakkında kaydan bildiniz? Yol ve keluf hakkında neler hatırlaysız? Ne vakit Kırımga kayttınız? Ve ilahre. Videonu nasıl edip doğru çıkarmak керек, olğаны hakkında сайта тәфсилатлыca yazılған. Коли це відео є, воно десь приблизно триває від 15 хвилин до години може тривати, в залежності від того, скільки людина пам'ятає, скільки людина може розповісти, бо це ж дуже важка тема. Videolar 4 tilinde tercüme edildi. Ukrayn, Rus, Kırım Tatar ve İngiliz. Bundan son ularını ictimai ağlarga ve Tamırlar.com saytına yerleştirildi. На сайті ми збираємо не тільки такі історії. На сайті ми збираємо, наприклад, відкрили зараз розділ «Депортація в мистецтві». Тобто, як через художній вимір, через музичний вимір, через фотографію чи через літературу розповідається, відображається тема депортації. Leyhaga bir çok meşhur adam kol tuttu. Ularının arasında Mustafa Cemilov, Ахтем Ситаблаев, Джамала ve diğerleri. Записуйте наших харбабашек, піканашек, хартанашек. Записуйте їх історії. Вони зникають. Вони дуже важливі для нас. Bugün saytda indi 50'ge yakın hikaye var. Ularını Kırım'dan yollaylar. Şimdi yana videolar hazırlanan. Haber etilgenine göre karantin vaxtında pek çok hikaye gelgen. Şimdi ularını tercüme etiler ve yayınlanmağa hazırlanalar. Більше записували цих історій, щоб вони були зацікавлені тим, щоб передивитись ці історії. Kırım Tatar halkı 1944 senesi Mayıs'ın 18'inden sürgün edildi. O zaman Stalin'in fermanının yarımadanın Tamır halkı Kırım'dan mecburen çıkarıldı. Sürgünlükünün birinci yıllara açlıktan, hastalıktan sürgün edilgenlerinin 29,6% oldu. Kırım Tatarlar yarımadaga Ukrayna müstakilliği ilan edilgen son kütlevi kayıtı başladı. Feride Sidametova, Irina Soroka, Maksim Terещенко, haberler Yuğa Kırım. Bunun sen sağlıklaşan Facebook sayfamızga qoşulunuz, evde qalınız ve bizle olunuz. Görüşkence.